Danas nastavljamo našu priču iz prethodnog videa o načinima na koje vi možete poboljšati vašu fotografiju i vaš način fotografisanja. U prošlom epizodu smo završili sa pričom o portretima. Koliko puta vam se desilo da slikate fotografiju bilo telefonom ili fotoaparatom samo da bi na kraju vidjeli da vam se subjekat bukvalno stopio sa pozadinom. Ljudsko oko je odlično u raspoznavanju šta je napred, šta je pozadi, dok kamera nekako ima tendenciju da bukvalno, da kažem, spljošti pozadinu sa onim što je napred. Da bi ovo izbjegli, to jest ovaj problem se lako izbjegava još i pre nego što slikate fotografiju. Jednostavno pogledajte šta vaš subjekat nosi ako slikate, na primjer, čoveka ili tako nešto, da bukvalno pogledajte boje svog subjekta i tražite pozadinu koja je kontrast tim bojama koje taj vaš subjekat nosi ili te boje koje je vaš subjekat. Što znači, na primjer, ako slikate neku osobu i majica ili odjeća te osobe je svetla ili tako nešto, vi tražite tamnu pozadinu, ili majica je te osobe tamna, vi tražite svetlu pozadinu. I nemojte tražite pozadinu koja nema mnogo detalja. Ovakav kontrast će učiniti da vaš subjekat bude istaknutiji na vašoj fotografiji i da se ne stopi sa pozadinom. Pre nego što slikate svoj subjekat, odvojite malo vremena da razmislite odakle ćete vi njega slikati. Naprimjer, slikajte ga, nemojte ga samo slikati sa nivou očiju, da stojite uspravno i da držite fotoaparat da ga slikajte. Razmislite, možete ga slikati na primjer negdje sa strane malo, ili se odaljite mnogo, ili se baš približite, ili ga slikate dole, skroz na zemlju, stavite fotoaparat i slikate, ili se popnete na neku visinu, na neko brdo ili tako nešto i slikate ga. Ove sve, na primjer, te sve pozicije vaše odakle možete slikati, prenose drugačiju poruku kada fotografišete jedan te isti subjekat iz različitih uglova, ta fotografija, te sve u stvari fotografije imaju različitu poruku. Bukvalno, na primjer, još jedan savjet za tako nešto jeste, gledajte tamo gdje svi slikaju. Znači, stanete tamo gdje svi slikaju i odakle su svi pozicionirali šta svi slikaju i nemojte tu slikati. Znači, gledajte tamo gdje svi slikaju i ne slikajte odatle, nego se pomerite negdje sa strane i vi ćete imati jedinstvenu sliku, svi će imati sliku tog objekta iz tog nekog ugla, a vi ćete imati sliku iz drugog ugla što niko drugi neće imati, vaša slika će biti jedinstvena. Sve će pun stvari kao što su drveća, zgrade, lukovi, mostovi, planine, udubljenja, razne rupe i sve te stvari vašoj slici mogu dati jedan prirodan okvir. Naprimjer, kada slikate neki subjekat, gledajte ako ga slikate u šumi, naprimjer, ili ako slikate ga negdje na planinama, negdje na visini ili tako nešto, naprimjer, evo u šumi. Ako ga slikate u šumi, gledajte da vam drveće, to bukvalno bude na ivici fotografije. Evo, naprimjer, sad kad bi ovdje bilo jedno drvo ovako, i ovdje bilo jedno drvo ovako, ili sad neka grana ovako gore, išla dole, bio neki panj ili tako nešto, ovaj kadar bi imao neki svoj prirodan okvir. To nekako, to pomaže da izolujete svoj subjekat i da privučete fokus gledalca na njega i time on dobija na veličini taj vaš subjekat. Često možete primetiti da slici fali isticaj, da tako kažem, to jest da ne ostavlja onakav uticaj na osobu koja je posmatra kakav ste vi želeli. Naprimjer, to se obično dešava kada se osoba ili taj neki vaš subjekat stopi sa pozadinom. Ovo se može izbeći primjer tako što se približite tom subjektu ili da kažem zoomirate njega, to jest isečete sliku tako da vaš subjekat zauzima veći deo slike i sa fokus, znači tu uopće ne treba prirodni ram ili pozadina da bude neka jednostavna, primjer sad ovako kao što je kod mene, šta je ovo potpuno oker boje neke i ovo plavo i to uopšte ne treba, znači može biti bilo kakva pozadina. Ako se vi približite, sad kad bi ja na primjer stajao ovako ili nešto tako i tu bilo neke, lupo se neki ljudi tako nešto, ja ako stojim ovako blizu, odmah sve kako se zove, sav fokus ide na mene i uopšte nećete obratiti pažnju. Također, čim približite vi fotoaparat, naravno čim približite ovako, sada ne želim da fokusiram, zato ću malo fokus tamo. Ako ću ja približiti ovako i fokusiram mene, pozadina će biti super muta, naravno ako koristite lupo sad objektiv, to jest ako blendu širom otvorite,
na primjer na nekom objektivu od 1.8 ili bilo šta, uglavnom otvorite blendu što šire moguće, sve ostale parametre objašnjavao sam, podesite kako vam odgovara, tako da slika opet bude tamna, to jest da bude normalna, zato što ako otvorite blendu, naprimjer, podesite sve kako treba i otvorite blendu skroz je otvorite, da taj broj bude mali, naprimjer 1.8, slika će biti presluta, znači pomerite parametre, tako da vratite opet sliku na normalno. Ne bih da se vratiti ono što je bila poenta uopšte. Kad otvorite blendu, približite se subjektu, podajte će biti super mutna i taj vaš subjekat ima bukvalno, da iskače slike, bukvalno čim neko pogleda sliku, samo će njega vidjeti i ostalo sve će biti potpuno izolovano. Pričao sam o manualnom modu i o tome kako pomoću njega imate veću kontrolu nad stvarima i kako možete kontrolisati parametre koji će utjecati na to kako će vaša fotografija izgledati. Također sam pričao o RAW modu koji vam pamti fotografiju onako kako jeste, pošto svaki fotoaparat, to je svaka marka fotoaparata ima svoju neku određenu kompresiju u JPG format. Zbog toga RAW će biti, znači svaki fotoaparat koji ima isto podešene sve parametre, ako slika tu sliku u RAW formatu, sve slike će izgledati identično bukvalno. A dok slika u JPG, sve slike će izgledati malo drugačije, pošto kao što rekao, svaki proizvođač ima svoju vrstu kompresija. Zašto nam je bitan taj RAW mod koji spominjem toliko oko te postprodukcije? Pričao sam o tome kako kada su slike u RAW modu i ubacite ih u Lightroom ili u Photoshop, sve izmjene koje napravite će izgledati prirodnije i kao da je u stvari sam fotoaparat to uradio. To nas dovodi do sređivanja slika, to je do postprodukcijama, da reč, to jest izraz postprodukcije se više odnosi na filmove, ali nema veze, koristit ćemo tu reč postprodukcija. Nijedna slika koju slikate neće ispasti savršeno takva kakva jeste direktno iz fotoaparata. Znači koliko god vi uradili šta već, sve podesili kako treba, stvorili savršene uslove, ta slika možda izgleda fantastično u fotoaparatu i super, ali kad ju ubacite u računar, ona će dalje izgledati fantastično. Sve dok je ne ubacite u Photoshop ili Lightroom i ne uzmete polako da sređujete sliku, i onda shvatite koliko ta slika u stvari može izgledati milion puta bolje. Imat ću poseban video, izaći će uskoro, već ga pravim, poseban video o sređivanju slika u Photoshopu, vjerojatno će biti u Lightroomu, mada nekako mi se čini da je Photoshop komplikovaniji, zbog toga ću vam prvo pokazati u Photoshopu. Ja sređujem slike i u Photoshopu i u Lightroomu, s tim što Lightroom je nekako više za sređivanje, Lightroom je lakše koristiti, zato što imate samo sa strane ovako, imate parametre, pomerate ih levo desno, vaša slika se pomera, imate dobro maske, još tako neka čuda, samo pomerate i vaša slika se automatski sredi. Dok kod Photoshopa vi morate praviti posebne adjustment layers, što bukvalno znači sloj sa nekim popravkama. Mislim, to sad zvuči banalno, pokazat ću vam kad bude u tom tutorijalu. Bukvalno pomoću tih adjustment layera stavljate, to je pravite novi, ako ste upoznati sa Photoshopom, znači da postoje takozvani layeri. To su bukvalno slojevi vaše fotografije. I svaki sloj dodaje nešto drugo na fotografiji. I vi pomoću tih slojeva možete dodati, na primjer, kontrast, povećati osvetljenost ili zatamljenost slike. Još dosta stvari koje ću vam pokazati. I uopšte nije ni u Photoshopu čak toliko teško editovati koliko se izgleda na prvi pogled. Mada Photoshop više služi za neku manipulaciju slike, na neko dodavanje stvari, njegovo uklapanje u sliku, znači dodavanje stvari koje tu već nisu postojale, što također može biti interesantan način da poboljšate svoju fotografiju, mislim to nije, ja barem to ne smatram nekim varenim ili tako nešto ako to poboljšava vašu fotografiju. Naprimjer, vidio sam slike onako dve zgrade kada slikate, sad zamislite dva solitera i vi slikate ovako odozdo i na slici bukvalno izgleda kao da ta dva solitera idu jedan ka drugom. I gore ovako nebo. I sada stoji avion, naprimjer. Taj avion možete ili čekati 5-6 sati koliko ako živite u nekom gradu gdje ima aerodrom i tako nešto, možda nećete toliko čekati, ali ako na primjer živite u gradu gdje nema aerodroma, tako nešto čekate sad. Cijelo dan stojite tako ko debil i gledate gore, držite fotoaparat i čekate da prođe avion. Umjesto jednostavno uđete u Photoshop, nađete sliku aviona, može čak i na nebu, možete i PNG sliku, PNG slike su obično neko nemaju pozadinu ako niste znali, verovatno ste znali. Ali uzmete tako neku sliku i svećete avion i stavite ga gore. I onda kasnije, kada ste taj avion stavili, neće biti
avion isti kao i slika neće on automatski uklopiti, ali podesite neke parametre, dodate par tih adjustment layera, što ću vam sve objasniti. Tako stvorite iluziju kao da ste čekali vi sada 5-6 sati da prođe avion, baš u tom određenom trenutku, baš tu gdje ste vi hteli. To je bilo sve za ovaj drugi deo načina na koje vi možete poboljšati svoju fotografiju. Ako vam se video svideo, kliknite like, ako nije, kliknite dislike. Ako imate neka komplikovanija osjećanja koje se ne mogu izraziti preko jednostavnog like ili dislike, napišite to u komentarima dole. Ako želite moje videe da gledate redovno, on izlazi inače jednom ili više puta nedeljno, kliknite subscribe dugme. A ako želite još da vas YouTube obaveštava o tome kada moji videi izlaze, kliknite ono zvonce pored subscribe. To je bilo sve, vidimo se.